subhanahu wa ta'ala. Sebut man sa gyang kuto amon hadith biyatiyatan ma'rif Allah hadith Abdullah bin Umar ini paturay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr isa ka gantang isa ka sa kurma udina isa ka sa syair si ini yang kun ini paliugat si iku uripan anta ka kana ba uripan dato anta ka bay ay maana amama anta ka bubay wata anta ka malataw padi ko mga muslim ngaya mana na ini paturay si iku kadindan o mga muslim mangurip Allah subhanahu wa ta'ala wata malataw bubay mama mangurip Allah bisaya sa kana ba bisaya mangurip Allah subhanahu wa ta'ala ginan mangurip Allah sa aya sibunsa man mangurip Allah subhanahu wa ta'ala adasan maloy nagyang kutuwa so ikawgat mangurip Allah ibarat so bubay mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na adna ikawgat yan ino gyang kutuwa ikawgat patota kibigan naman kiidin nun sa zakatul fitr mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na aya marani si kubenar mangurip Allah nagyang kutuwa dan yan ipaliugat mana di minda ipaliugat nagyang kutu akidin ko ikawgat sa zakatul fitr okay na ayat taralbi awi na sunnah nagyang kutu akidin nun sa zakatul fitr ma'rif Allah subhanahu wa ta'ala sa lagi udiun di kang galubaga Uthman bin Affan radhiyallahu anhu aso Uthman bin Affan radhiyallahu anhu na ipigidin yan sa zakatul fitr so ikawgat ma'rif Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kuto panagatiron o Abdullah bin Umar ini paturay yung zakatul fitr si ko bisaya anta ka kanaba mama anta ka bubay wata anta ka malataw apod ko mga muslim na ayay sibut ma'rif Allah subhanahu wa ta'ala na apia gyang kuto pobre ma'rif Allah na pagabagay sa zakatul fitr maana ada mata tax nisab kabagay sa zakatul fitr ma'rif Allah subhanahu wa ta'ala so muslim makamimilik sa adna kekanian kung mabubasa alungan uli na adna kamimilikan yan na kekanian kung mabubasa alungan na upa makakasubra ma'rif Allah subhanahu wa ta'ala na miya paturayron mini paliugaton nagyang kuto kabagay sa zakatul fitr ma'rif Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kuto hadith Abdullah bin Umar nagyang kuto uripan na kanabag pakamilik ma'rif Allah subhanahu wa ta'ala na orian yan na ini paturayron nagyang kuto kapaka idinaon sa zakatul fitr ma'rif Allah subhanahu wa ta'ala ito gatirwat nanon sa kanabaad na isasarato na nisab ayabu o pakabugay sa zakatul fitr nagyang kutuan na kami milikan yan na miyakan nisab tamo ma'rif Allah subhanahu wa ta'ala kaapia sudah kami milikan yan na tamo miyakan nisab uli na pobre ma'rif Allah subhanahu wa ta'ala na pato tagyang kutu kapakabugay niyan sa zakatul fitr ma'rif Allah subhanahu wa ta'ala nanto na pa ni oras udi na waktu udi na kapugpunag yang kuto kini palugat yan kaya kapag idin sa zakatul fitr ma'rif Allah aya kapkabaloy o kain sa zakatul fitr paliugat na anda din kasulid agyang kuto kagagawi o Eidul Fitr ma'rif Allah subhanahu wa ta'ala maana agyang kuto kasadip o alungan si ikumori agawi sa agyang kuto Ramadan ma'rif Allah subhanahu wa ta'ala maana andin ni kaya pakaniyat ayan kaya pakaniyat ataw na miya patutan nagyang kuto kaidin sa zakatul fitr ma'rif Allah o di naudap man na makanyat ataw kami kasempor na ataw nasun juga pakasempor na andin ni kapakasul dagyang kuto maghrib ma'rif Allah na mini paliugat man nagyang kuto kaidin sa zakatul fitr sa taman din sa katindig o imam absimbayang sa kanyan sa Eid al-Fitr ma'rif Allah sa andin man ni kapakasimbayang yan na miya po to lagyang kuto kapapaliugat linakipapaliugat agyang kuto kaidin sa zakatul fitr ma'rif Allah subhanahu wa ta'ala nasutaw makaidin sa zakatul fitr na miya kasimbayang daan ataw sa Eid al-Fitr na di ito
diyutu kiitong sa zakatul fitr pangorip Allah subhanahu wa ta'ala ayamatan na kiitong bidin sadaka apadi ko mga sadaka pangorip Allah subhanahu wa ta'ala enon tabukman o baadin asabab at tanggapan o agama Islam mangorip Allah abdi na ketanggap sa giyang kutuwa kaya dili agyang kutuwa kaya bagayniyan sa zakatul fitr pangorip Allah subhanahu wa ta'ala ginan mangorip Allah subhanahu wa ta'ala tigo Ibn Abbas radiyallahu anhu at tigana faman addaha qabla as-salah fahiya zakatun maqbula sadna tigyan sa tawa may tunay niya may bagay niya nagyang uta zakatul fitr ko unaan pan uda ka pakasimbayang sa sambayang Eidul Fitr na giyuto kaya bagay niyan udi na miniidin niyan na zakatul fitr at tatarimaan mangorip Allah waman addaha ba'da as-salah fahiya sadaqatun minas sadaqat nasadman natigyan sa ayaka pakay din yan sa zakatul fitr na miya kasimbayang na nataw kuryano sambayang mangorip Allah nagyang kutuwa iniidin yan na sadaqa pwede ko mga sadaqa mangorip Allah subhanahu wa ta'ala sumbat sa mangorip Allah subhanahu wa ta'ala na miyatero o Ibn Umar radiyallahu anhu atigyan kunna o kanu yu'tunaha qabla al-fitr biyawmin aw yawmain mana tigo Abdullah bin Umar atigyan siran buwini mana sa mga sahaba ridwanullahi alaihim na ipumbigiran sa zakatul fitr si iku una ampan o Eid al-Fitr sa salungan udi na dua gawi mana dapat mau magyang kutuwa gawi Eid al-Fitr sa salungan udi na dua gawi na pihak kairan din agyang kutuwa kay din sa zakatul fitr mana agyang kutuwa dapan ko o Eid al-Fitr gawi Eid al-Fitr sa salungan udi na dua gawi mangorip Allah na miya pakayagyang kutuwa kay din sa zakatul fitr mangorip Allah subhanahu wa ta'ala nasukman so makasobraro na di ka pa kayo mangorip Allah subhanahu wa ta'ala hindi sabab tawa pagidin sa zakatul fitr mati panamo magyang kuto Eid al-Fitr ka pera panagawi ibarat na talaw panagawi ada ka umaw Eid al-Fitr amya kay din sa zakatul fitr uli na pat panggawi uli na lima panggawi ada ka magyang kuto Eid al-Fitr na amya kay din sa zakatul fitr na dito kiitong sa zakatul fitr agyang kuto iniidinian mangorip Allah subhanahu wa ta'ala sa kailangan makay din peruman mangorip Allah si iko oras apya kayro nagyang kutuwa kay din sa zakatul fitr uri na sa gyang kutuwa oras amya baloy din apaliw gatadin makay din sutaw sa zakatul fitr mangorip Allah subhanahu wa ta'ala taman sa gyang kutuwa oras sa katindigu imam simbayang sa kanyan na pag-imaman yan sa mga tao sa sambayang Eid al-Fitr mangorip Allah subhanahu wa ta'ala si Abdul Tawi sa diyan ka kapag ganyan ko sarako. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.